Nande ejinga gicha bene ngo kwarena se mesa yetu ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere lingo mayina lali twakwariganira se litukeliga nyona abaganda kutubwatia sensemeli ya metandao Facebook tonyora Ndizi TV News oigo nabago tubwatia sensemeli ya YouTube nabago tonyora Ndizi TV News utarikweba guto tweet @Ndizi TV News ekerengeli kyao ni otukere ndikirenza kireta ikagwetera ase namba eyira seskini yawe ikaranso ike ilengwerere nguzansa maranere ali ngwariganete ase mesa yetu ya mangana Amayia yora sensemeli yo murwe manyererio nigakorokwa Joshua Huta Neliane Brighton Makoli. Omoyega bwe kiama kia United Progressive Alliance ni gogenderete ase county ya Nyamira ekerukeranwa n'abarai aho bakoragwa n'umugabana bwe county iyo ya Nyamira Amos Nyaribo amo no mokonyo ya James Gesami iyo moyego ini gogenderete ase nseme asabarai aho banyari bagwikerana erikwena kibune kiamekyo nko na kerengo keralibari na koiremeri ase county ya Kisii amo neli ya Kisii county ya Nyamira amo neli ya Kisii no ena barai kuru ase county ya Kisii nigo baikerana asumo yego iyo asebono bagendete gwakera ekoko ekiama ekyo kya upa gose United Progressive Alliance annekero batebire gose bari bekire gukwana nigo banyara batabuna nigo erenjera ya mekina kiama kyomagusi ande kigo chikora omagusi asamatuko ale bosyo kukorengana ne kiama ekyo gose korengana umugabana bwe county iyo ya Amos Nyaribo mugabana bwe county Nyamira aba kiama ekina kya uchugotumia asokori yegeruke bugabana ase county iyo asitariki kianda mutinyo 5 umwaka oyoga gwikiriwe ne 22 kwanza Keroto gotigana korwase county ya Nyamira ni otokwira no kase county ya Kisii sebono ekiama kya UDA na kero kendete korobere gose kendete kwere no cha sobo chorio boke aburit koria angio litukoria la misi tariki 14 ni gobona babwatani na barai bari bakuriye biro abanyade bakoboria abamenyi be county ya Kisii na kubachora gose kubakera chikura kubeti mochucho erigo chikuriye biro abase county ya Kisii yo kuriye kero kyo bwa kurwase wodi ya Masimba Boaz Mairura niganyadega kuboria abamenyi be wodi ya Masimba gwesokya na komwamagoro eligo mweti asensema ya mochucho elinere aikasetebe ojikuriye kero ekyo bwa ase wodi yo boigo niganyadega kuboria abagusi bonsu gwesokya na goso ase kiama kya UDA na gosira umurai bwe kiama ekyo Dr. William Ruto asiganga yaye yo kumurai ugatana sense yetu ya Kenya tali UDA tali ODM omurayo UDA n'umungao omurayo ODM n'umungao ntu na UDA tubwata abantu abange okoba turi democratic ningegenete na omurayo ito the next president William Ruto orure stand directives na nomination yakorwa ebwatiri chiko ebwati democracy na ande ebwati umwaruvu y'omuntu oinero kwegwe ticket ekiera omoneno ito natagete ababuye abange imeye county assembly imeye obochumbe nabagaba nabangaze nse nebirogo binde byonse birigoje kurwanerwa umutinyo na akora mwara ODM ya nomination Chinsa Isano chinde che county ya Kisii
abantu ba UDA mbacheti ko bachegia ikingo sabali baminda bapinzani ba ODM batoya libaga on Thursday abantu baito bachore umwe abantu babo bali baje kupeperusha bendera ya UDA ase nomination yabo takoba ase jinga jeju nigo mairura nyarega koboria abakenya nonyo bogima bwakongire banyare bakoremereria goika semiti yenye maketigarete goika sobojoria bonne bumwa kuyekera semereti buna serikali ya Kenya kwanza iseko service nigera chikoreta munjuri manene asenseto ya Kenya no yegonjuri none budget ya nyarake gosoma korenganere nige budget iyo etabwate birengera byoju konya mu Kenya ubwata konyora ogoke Kenya barosire ne serikali yerororo tiga baremereri betwe ko muzigo yo banyotore 39 mutini 8 amangana ye budget mwiweto monno itonatebete na teri wetu wa parliament ge wetu wa twalire irabune next government ya UDA tutapindue hiyo budget tuweke budget ambayo inaangalia mazilahi ya mwananchi asijinga jeju nigo Ndizi TV twatara na kuboria bamenyi bensemeyo na ensemo ya kisi anenga kibanyate bakwiroberia gokia sobochori obokebwe kiama kya UDA obokorekana lituko lia mambia sebo igo banyare bakubori buna tigo morembe wenekiwe lituko lia mambia sebatebya basaye na barabu tibanyare bagotumekwa aso guturbania bochori obokebwe kiama ekyo oborobereirie lituko lia hangyo uturi tayari ewe muchucho ewe ngendi yoshe pakie koteba uturi chunju bali ndio tulda turi tayari okora muchucho nigongo teba nga UDA tonye manyito bune chama ya democratic na ndi digo tore dibuna bana chama ba UDA ase nomination yero kuna bangina twachungira amone ne party yetu ya UDA ngani kigima igonta gitego teba buna ntwariganetie nominations ye chama ya UDA era nominations ye koba egendo turaga ni mutwaro morembe ase bituo byonse na andonzi ase morabe iyo turaganie mubeko morembororo egekogera litukerio ne lituko linene ekero abasaye mwanyoreri libaga linene na inwe gotegererwa kurwa Kisii county Omo principal wa utalii college nigo bona semiri bali ase sector ye hoteli utumeka chinjera chekerero anene asobokoreri bwabo ase biasara ebi bye hoteli boigo diganyareka hotebuna nonye binyi bya COVID-19 bya turbanete sector ya utalii nigo yeirire na bono bya keire na kuboria sector igo kina anekratebuna odibara senseme yukwena kimuna ngosira bale meroberio aso gutumia chinjera chekerero. Just like the rest of the country and world beyond, economies, social gatherings and life as we knew it came to a complete standstill. Unfortunately, the tourism sector was one of the hardest hit by the pandemic. However, we are extremely excited to see the country and the world slowly recovering from the effects of the COVID-19 pandemic. The expectations, the aspirations of today's customer are very, very different. They see things in a very different way. They expect to see certain behaviors. They expect to see certain mannerisms from the people who are serving them. And therefore, these refresher courses are meant to ensure that we creep abreast and adapt to the changes that are happening in our environment. Mwasiri wejisemi Professor Jumago nigo bananyarika gotebuna machibu ya matemwa ye class ge 12 nigo jigosoka magega ye chiskuru jitara igoru aseta mwende mwako yuga nigo ateberuna nigo serikali boy ya bikri merobere ya bene kwena kebuna chisemi ngo siru chire ne merobere yonsi ye chisemi asenseto ya Kenya no twendete kwero ya sobo chori ngo kore kanere buna erobereri as little work as possible, and with politics aside, the person will find that the examination are actually now almost being printed to be ready for December, so our children don't have to worry. Even if there is a repeat election, and that election can take place at the same time as exams, the public should not worry, because everything has been done. You have seen that the government of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has already passed a budget which gives the Kenya National Examination Council 5 billion shillings to ensure that all the exams, including the 3 remaining ones for this year, including the assessments, are given. So we can play politics and also
make sure that as we play politics, our children are going to school, and to ensure that they are not affected. In terms of making sure that the teachers are trained, I've already said that the teachers for grade 6, which is starting next month, have been trained in adequate numbers, and they are ready and willing to go. And I want to salute our teachers for their selflessness and professionalism. Oyo kuligikiro kyo bochumbe ase bunge ya Nakuru West ase county ya Nakuru Julius Kariuki nigo wana nyarega kubulia barayi bonsi bali bakuliye biro aho kwena kebuna no enekero bago yakera iko kongora libare omorembe iri kwena kebuna no nyine kero bochori bwa erira senzizo ya Kenya ngotigarere getigarite koba no morembe ina unyore na Nakuru no abagusia bange bametera gokoro bonjuriri aho kunde nigo Nakuru o sinigo Julius ateruna enchere ya moyo kogenderia kumenya amone bisa kubinde no koreto morembe na kurario morembe ekoro tokwenda sikura chumwa koyuga. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na sisi kama viongozi wa Jubilee na Azimio la Umoja tumeamua na tumekubaliana ya kwamba tutafanya kampeni za amani, kampeni za kuunganisha wananchi, kampeni za kuweka watu pamoja ili taifa letu liweze kukaa kwa amani wakati huu. Sisi katika chama chetu cha Azimio la Umoja tumekubaliana ya kwamba sababu tunajua kuna wale wanataka kuingilia siasa za chama zetu, waharibu kwa kuweka viongozi ambao hawataweza kupambana na mlengo mwingine upande ule. Omokonyi b'omurayi bwenze Dr. William Ruto nigobona mochirie gekoro kerigia serikali ya teronete getekora munganye korwase obisi ya Karen erinde nyare gokorwa bwagacha senseme yuwasa sumururwe kinyamurire manyete na barakora renovation kolende nigobona Ruto mochirie gekoro ekina koboria bali babwate kerenge ikiko getiga na gokonya abakenya bali bachandigete nechibese kitagithuju gokora obwagacha senseme yuruto ka kwana ritukurigoro nigobona mochirie bali babwate kerenge ikino hatabuna yaya abakenya abangi nigo bachandigete nechibese kitenya chigutumika asoko bakonya abakenya. I understand that we will have a new deputy president in a couple of months after the next general election. But I also understand that he will be, or she will be for that matter, a Kenyan Kwanza deputy president. And I want to tell the good people who want to assist us with the renovation that for Kenya Kwanza, renovating the residence of the deputy president is not a priority. The priority is to sort out the hunger of the close to 3 million Kenyans today. There are many people who are obsessed positions and with strategies about leaders. I want to persuade them for a difference. That please, we will have 3 million Kenyans today facing. Omugabana we county ya Kitui Charity nigobana nyarika kubatu kajita ito didi goje ase bamenyi bansale ase hateberuna na romorobeli bwa serikali gendete kwena kimuna abantu bari batabwati chintemero bose batabwati bintu bikoro kibuna nabanyene chindemere chungo nyora bale bintu byabo biri bikoro kibuna ebindebore mo no bwabo nigaya kwanetaya ekara aina netejita ito didi jiri tukurigoro nabatabuna serikali gwetera umurayi bwense urukinyata nigendete kubikimero biri na gosira na kwena kimuna kiromo Kenya konyorale indimiro yaye na kwena kibina konyorale intu kwikoro kibina nero munyene indimiro asamenyete. Watu wa Nzala wengi wameishi hapa tangu mwaka wa 1975 hata hapo mbeleni, na wameingia hapa walipewa hii shamba zao, lakini mpaka sasa hakuwa wamefanya surveying na wapewe hatimiliki zao, title deeds, na walikuwa wameambiwa ya kwamba hawawezi wakapata title deeds zao. Leo niko na furaha kwa sababu siku ya leo tumehakikisha ya kwamba ile tulikuwa tumewahidi ya kwamba tutawapatia title deeds zao kama serikali imekamilika. Tumefurahia siku kama ya leo kuona ya kwamba yale alikuwa amewaahidi sisi kama wakaaji wa Nzalae ameweza kuyatimiza yote. Niko na furaha sana. Mimi ni mkaaji wa Nzalae na kwa miaka mingi sana tumekuwa tukitezeka. Kuna wakati tulilalanga hata kwa mito ya kutezeka, watu wakitufukuza kwa hii landi yetu.
lakini kuanzia leo ninashukuru, ninawashukuru wakubwa wenye wametupatia. Ayuna na kwarera ndiase jinse jiga korinde ke koraga chinsa 14 chikonyona na Vincent Nyanja iria kwerera mangi binatonete ko yasangiriri ime na isiko ya gusini ngo kubori nyara ko gutwara bulgirubia ime ya Ndizi TV nero bwansubo mugusi nande ngo wakira nambia mana soko gachore getasenie ke gukirigeria na kubwati meroberi yetu binatokoretera senchera ya bene koruga igase magacha itu gotoka embassy barenne ya Kisinya koe gendera gutubwati meroberi ne menke tubwate tutiga ikiaro isi gututiga nigo turabentu tweka kurende nabokanda gutubwatia meroberi yetu gwetera sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News boga sensemeri ya YouTube naboko tubwatia Ndizi TV News oto tweet @Ndizi TV News kerengeri kyao ni otukiario ndikirenza kireteka gwetera se namba eyera se skin yao oyo lenka sensemeri yo monwe manyererio nigakorokwa Joshua Uta neriane Brighton Makoli.